Breaking news, Aron Repen Burma Supar Kevan Ajok Polisari Deng Kachingnang. Somsi Khotkhoti Naga checking gate along Kaya Sontak Taxi. Police Saikya Tum Keton Kelang Kepang Ajok Manipur Ben LPT truck registration number NL01AC 0528 Amotor Alupen Kyongdun Korea Kreng Mate Supari Longpon. Bangsu Korea Kreng Kevan Hura Thaki Chief Mate Arlong Susi Athang Tip. Lapet de pangrum pet pen back pocket pen hitielo adot kato 25 lakh anbak niji pusi katkati usi Roman Bordoloi himpen han pachinipon. Breaking news, Aron Repen Burma Supari Kevan Ajok Polisari Deng Kachingnang. Somsi Khotkhoti Naga checking gate along Kaya Sontak Taxi. Police Saiki Tum Keton Kelang Kepang Ajok Manipur Bet Aron Repen Kevan LPT truck registration number NL01AC 0528 and motor Arlupen Keongdung Korea Kreng Mate Burma Supari Longpon. Bangsu Korea Kreng Kevan Hur Athake Chief Mate Arlong Susi Athang Thi. Lapene pangrum pet pen back pocket an bag duji lapene hitielo ador kadogwe 25 lakhs mate lakh pocket an bag duji pusi Khotkhoti usi Roman Bordoloi hin pen than pachinipon.